ama sain thli tu lengai thletu te zong zong in zawa in chi bai kabu ka chu tunai chu supply minister B.Lalchhanzova a chi tra in atu soite angai nom maya atu soiro pui tak mai kan ngai thak ma in ni ko September sang ni asomni pali ZPM chu in koma atu soi then khat tarlan te hi kanan chiar le phot donani B.Lalchhanzova minister chuan Retheite ngai saktu party kan ni hi ration card kan thlan mang hian lantir kan tuma ngai saktu nei veloten rei tak atanga ZPM milo ngana chan po ani ati Food Civil Supply and Consumer Affairs Minister B.Lalchhanzova chuan aizol khopui chunga ration card sing seri sang thum za som oma mishing noi thum sing khat sang ni za som ni panga jet ration card ta anin jek luta e way kan ti card enga mishing sang kwa za som ni pako omin card sang thum zani suriat per ko oma card pola mishing noi khat sing thum sanga za som seri piat omin ration card sing thum sang ka jakwa som ruk panga aum boka card wara mishing noi khat sing ruk sang sari za seri somli peruk omin ration card sing thum sang sari zeriat som thum pakhat aum bok tuna hian aizol veng somriat pathuma retailer za somnga pathum anum meka Food Security Committee ten anzir chianga nga keinin DCSO gal tangin Food Security Committee te an diktokem ti kan lozir chiang le donani Retheite lam chia an omem ti chu kan thupui berni dona ati thalo veng an omem ti te thlengin kan lo en fi dona ate dan turpo kan duang felvek to ani ati thalo veng le ti thaveng te po kan puang hial mai theiani Retheite ngai saktu party kan ni hi ration card kan thlan na mang hian lantir kan tuma ngai saktu nei veloten ZPM rei takatanga milo nga na chan na tur ani retailer lo man te po poisa somnga tangin cheng khadulia kan ti sang nona aizol bi ga chuan hi October tangin chanman kan tum retailer ten an buk dik tur nia buk dik zelen naram ni kan tum molkhang bottling plant te po theito pin ma kan lameka ahung na turatan cheng vaibel si somni pathum tender chu ani to a IOCL lamin land development tan tender chu le thoi antuma IOCL oil depot po chaktaka malak chhone in HPCL point oil depot turin wareng telama chetlak antum me boka alotin na kan mu chho thoi kan ringani ati Puchanzawa chuan Indiaram Sonkarin kumsani sompakhat siarn angin Mizorama chungkwa nuai sari saruk zeni songko perukte Food Security noya minrin luta hei hi kan sorkar ma tang towa kan vem ania chuta chuan kat eng kat pole kat war nei oma aizol khopui chunga kat war nei si Retheite tak anoma wangin Food Security Committee kal tlangin endik na akal puya kan tumber chu miom theitele ma ni khamkop bu fai ei theite boi puilam ni lovin Retheite soi pui tu nei lo an chanvo turang chang phalote mai pal an omang ti kan hlawa chu kan thupui ber ani hun masalama National Food Security Committee andin to pakhat ma tidang lam lovin ma kan lameka chuta boi pui tu tamber za som kwa chuang chu MNF Local Council te anni mitam tak chuan Local Council thanani nuwa ennon chhom an tilhom ma se kalpung thara chuan MNF Local Council po ni se kan ring lama an har thar ve tur apo kan ngai Mizoram mi puite hena kan soidu chu ka teng nei tur chu Retheite bak ber kan ti ang te kha an ni bera kat pol chu din mun har sa Retheite kan ti te khani in BPLI chung din mun har sa tak taksi ma ni chung ko kham khop leina tur har satte an niya tuna hian kan chief minister malak na in non NFS se nuaya kan lubel theinan union minister Pur Prasad Joshi po atsen na inte kajuk mutua milo nga ru ati angin basin sang tak kan ne ni atia land revenue and settlement minister ni bok B.Lalchhanzova chuan malak na turatam ema he department ka chan nuwa theito kan chuanga la tuna chuan kan kalphung amumal to hlea kan officer te po an phurin kan hoi her le kaltum dan hian chiang to ni central lamin min basin sang ema ma se kan kalphung hi alo all medal de to awangin tuna chuan kalphung thar noya changkang le dik boxi in kan kal chautan mek to a chutiang bokin guest lama mason na kan mu chhozel donani ati
supply minister chuan ZPM party hi na tak taka be ni mek ma se kanin lungrol na anget tual zela tho ho na tha a du sakna wanga thuron le zilna kan ton zo zai te hi alom ber mai chu kanin ti nei tu em vek mai hiania hi ZPM party kan dang lam na bi kani party sarkar kan ni lawa mitin huap kan ni do na wanga voin din mun thlenga sarkar na chang the kan ni semle doctor awangin mi puiten adu to lova an vot zondanin ramdin chona lam a hoi to lovin particle to te kha mi puiten chol an pe ani dam chuan kum sang ni somni pariata kanin thlang le anga MNF le congress ten semen zur to lo tur hi alom min beina ber chu ZPM in enge an soisual ti vel hi ania hei bak politics an nei lo Mizoram party lian pathum thailo ti hi kan soi ani lova MNF le congress so soi thinani chuteni chuan opposition party pani zinga hian tuizok nge ralang ral tur chuan omani voina hian minister le MLA ten kan tikloni chuan party worker te po hian kan lom lo zong soi lo wanga min fakangai lo chu kan sarkar mi ziatana kadu ani sarkar to te ti sualian tak chu an sarkar chungin ani mu chuak man lo thin kha ania an har chuak man lo zel tlak to nuwa mi puiten he na ngaidam di reng mai hi kan kalphung tur ni lo ati bok voin chungin kom hi B.Lalchhanzova MLA vice president ni bok chuan akai hruaya puarel choya PSC chuan hun ser mangin party president pulalian so da chuan ZPM ami pariat alom luta pukel tluangkima spokesperson chuan thuasoi bok kan vara khan mirethei tak thau thak an tama wangin ZPM sarkar chuan tuna hian aizol ko pui chunga food security committee kal tlangin endik na athok meka chuta kan tumber chu mi theite le ma ani kham khop bu fai ei theite ngai sakna lam ni lovin mirethei soipui tu nei velo an chan vo chang velo te mai pal an omange chu i mai mi lawang u ti hi kan mi sonani tok mai ni chu tur chuan hun masalama national food security committee an lo din to pakhat ma ti dang lam lovin ma kan la meka chuta aboi pui tu berte chu atam ber chu za som ko panga chu intitiang MNF local council te anni enga tinge ZPM LC ate VC ate kan omve huna hengte chu review mai anti thina ZPM sarkar nuwa hian MNF LC te po an har thar ve tura kan ngai kalphung thar zuar tu kan sarkar to a keini chuan big takin aizol municipal chunga local council te kha kan ring ngama